Yes, twongeye kubasuhuza ni babandi mukunda cyane RP Family TV show. Reka tubagezeho rero uburyo umugeni yasohotse ngo kuko yasohotse mu kanya twabwiraga uko abakwe bari kwinjira ngabo ba Aisha, Linda, Priya, muganga w'umuturanyi, abasitari benshi urabona ko rwose yaba Kiramani yaba Shemusa bose barabana pe, barabana. Murabona ko abasitari ku mpande zombi ngabo. Ubundi ntibisanzwe ko iyo umuntu atari umusitari ashobora kubona inshuti z'abasitari, ariko ngira ngo murabona ko rwose yaba ku ruhande rw'umugabo ndetse no ku ruhande rw'umugore rwose ibintu bimeze neza. Nguko rero ko Shemusa yasohotse nk'umwamikazi, umwamikazi w'ikigihugura. Mbona bameze kimwe ariko barakeye cyane, n'abamugaragiye basaza be urabona ko bameze neza cyane. Reka rero nze mbareke mukurikirane uko umuhango uri kugenda, bakaba bagiye gusura n'intore y'Amasenga. Reka turahababereye ngo mukurikirane ndetse mukurikirane. Uzajya umusura wazajya gusura ubwo rero ndumva Shemusa mwamugarura, hanyuma nkamushyikiriza umusaza waje mu Shemu muri urundi se twabigenza yanga nsabe abadamu muteraniye muri iyi ngoro mwese mwakiriye Shemusa mu muryango w'abagore. Abagabo namwe za nkwano mwampaye mugire ngo hari ahandi nazinyujije, dore gihamya cy'uko nazigejeje mu muryango nuko umuryango w'umubyeyi Sadiki ntabwo ari abantu
musabe barayegere uburyo gato na marene yegere hano hino marene egera hano hino hafi uyu mwanya wihariye tuwuharire Kiramani yongera kuberesha gusa yumve aruhutse yibutse imyaka yose amaze amuzi agira umuhobere w'imare urukumbuzi ni ubu buryo yabiteguye imyaka 10 muzi ibuka